Nitwa Bikemu. Bikemu. Ndi umunyamakuru kuri Evangelize Le Monde TV. I am Bekem. I'm also a journalist in the newspaper, media house called Evangelize Le Monde. Evangelize Le Monde, World Evangelist. Yeah. Ikibazo mbaza umushumba. I want to ask you this question. Mu gihe umaze muri uyu murimo w'Imana cyangwa utangiye iyi ministeri y'ivugabutumwa, Since you began this ministry and began to preach the gospel, hagati y'iby'Imana yagukoreye n'ibyo yagukoresheje ni iki kiremereye muri wowe kurusha ikindi? Nini anasema nini? Ntago nareba ngo yavuze gute ngo umuntu yaguye hehe. Nafikiri askari mzuri ni ule kujua vita inaishaje. Umusirikare mwiza numenya ngo urugamba rurasoza rute. Well, I'd like to begin by saying thank you to all of you. ndagira ngo ntangire mbashimira mwese. We appreciate you coming out today, Turabashimira ko mwabonetse mukaza hano. and we appreciate the good coverage that you've given us over these last 2 months. Kandi turashimira uburyo twakoranye aya mezi uko ari abiri mwagiye mumenyekanisha ibikorwa byacu. As you know, our team has been working in your community now for 2 full months. Nkuko mubizi itsinda ryacu ryakomeje gukora ibikorwa bitandukanye amezi abiri ashize. We have been speaking in the schools. Twagiye tuganiriza abanyeshuri mu mashuri. We've been to orphanages. Twagiye no mu miryango y'abana bafite ubumuga babamo. As recently as today, we visited a home for children that have extreme disabilities. Uyu munsi rero nibwo twagiye gusura ikigo kimwe kiri Bugesera gifite abana n'ubumuga. And all of these things are part of the vision of a light to the nations. Ibi byose rero byagiye bikorwa birimo n'amazu n'ibiki byose ni iyerekwa ry'uyu muryango. Our team has been here for 2 months Itsinda ryacu rimaze amezi abiri for really a few simple reasons. kubera impamvu ngeya zitandukanye z'ingenzi. First of all, it's because we love Jesus. Icya mbere ni uko dukunda Kristo And we know that Jesus Christ changes lives. kandi tukaba tunahamya neza yuko Yesu ahindura ubuzima bw'abantu. He changes families Ahindura imiryango and he changes communities. kandi agafasha imidugudu guhinduka. The second reason is because we love Rwanda Icya kabiri ni uko dukunda u Rwanda and we want to be a blessing to this community here in Bugesera. tukaba twifuza ari nawo icyifuzo cyacu kuba umugisha ku Bugesera. And so we've sought to minister to the spirit Dutekereza yuko byaba byiza kugira ngo dukore umurimo ku bijyanye n'iby'umwuka but also to the emotional and the physical needs of people. ndetse no ku bijyanye n'ubugingo n'umubiri by'abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi. So this next 3 days, Friday, Saturday, and Sunday, Iyi minsi rero igiye gukurikiraho ku wa gatanu no ku wa gatandatu no ku cyumweru we'll be hosting a large event at the stadium. tuzaba dufite igikorwa kinini cyane cyo twise ivugabutumwa ryo hanze muri stade. That is the grand finale of the 2 months of work that we have been doing here. Ibyo rero ni iminsi itatu izaba isozera kampanye twari turimo y'amezi abiri tujya mu mashuri no mu mirenge hirya no hino. And during that time, Hanyuma icyo gihe rero cy'iyo minsi itatu muri stade many thousands of lives are going to change. ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi bazakira ubutumwa buzahinduka. We will preach about Jesus, Tuzabwiriza Kristo wenyine how he wants to change our lives. uburyo akora umurimo wo guhindura ubuzima bw'umuntu uwabagaho adafite intego akabaho afite intego. His desire to bring hope and freedom. Icyifuzo cya Kristo ni ukuzana ibyiringiro no kubohoka ko mu mutima no mu bitekerezo. But we will also demonstrate the message Ariko nanone tuzabwiriza ubutumwa bwuzuye by demonstrations of signs and wonders. ndetse ubwo butumwa buzaba bukurikiwe n'ibitangaza n'ibimenyetso nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Last week we were in Rukomo. Icyumweru gishize twari mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo. We saw blind eyes open. Twabonye abantu bafite ubumuga bwo kutabona babona. Well-documented healings of lame people. Ibitangaza bisa naho ibitangaza by'abantu batagendaga bashobora kugenda. And the deaf heard. N'abantu bafite ubumuga bwo kutumva barumvishe.
And we expect to see the very same things here in Bugesera. ibyo rero mu Bugesera ntabwo Imana ibikorera Nyagatare ngo yibagirwe Bugesera, n'ibyo turabyiteguye ko bizaboneka mu karere k'Ubugesera, Because Jesus loves people. koko Yesu akunda abantu be, And he wants to demonstrate that love. arashaka kugaragaza urukundo rwe akiza abantu ibikomere ndetse n'ububabare bw'umuntu. So for us, this is a great, great honor. Ku bwacu rero iki ni ibintu by'icyubahiro kandi by'igiciro cyinshi kuri twebwe, To bring a message that will change people's lives. kuzana ubutumwa buhindura ubuzima bw'abantu. Now, if you have any questions, I'd be delighted to answer those. Ubu rero nafungura urubuga, niba mufite ibibazo mushaka kumbaza mwanyemerera mukambaza nanjye nkabisubiza. murakoze cyane. Nitwa Johnson Ndekezi, ndi umuyobozi wungirije w'ikinyamakuru Umuseke. Thank you so much, Lekezi Johnson. I am second leader to the newspaper. Yes. Umuseke. Nashaka kubaza igiterane hazavugirwamo ubutumwa bwomora imitima y'abaturage. In the crusade, you preach the gospel that really touches the lives and touches the heart. Nifuza kubaza ibikorwa noneho bifatika mwakoreye bariya abaturage by'umwihariko hano mu Bugesera hajya kubera iki giterane. What are the tangible things that you have done here in Bugesera? Like mass ministry, tangible things to minister to the lives of people. So our team has been, as you know, has been working for the last 2 months. Nk'uko nabibabwiye, itsinda ryacu rimaze amezi abiri rikora mu mirenge yose y'akarere ka Bugesera. We've built homes for poor. Hubatse amazu y'abatishoboye. We've visited hundreds of schools and spoken against drugs and dropouts and illicit sex. Twakoze kampanye mu mashuri yose y'akarere k'Ubugesera, turwanya ibiyobyabwenge ndetse dukangurira abana kudata amashuri kugira ngo bakomeze kwiga, koko leta y'u Rwanda ifite ibyo yakoze yo kwigisha abana, ariko ugasanga abana barata amashuri. Tubereka ubwiza bw'amashuri no kurwanya ibiyobyabwenge mu dusantire, dukora ibitaramo bitandukanye mu mirenge itandukanye. As recently as this morning, I mentioned we visited a home for children that have largely been abandoned. Hanyuma nk'uko nabibabwiye muri kino gitondo twasuye ikigo kimwe cy'abana babana n'ubumuga butandukanye, abana batabwa ku mihanda kubera imyumvire. Ugasanga umwana yavutse afite ubumuga, baratekereza ko ari amarozi cyangwa se ari abadayimoni baje, ugasanga umwana bamutaye ku ntuza ku muhanda, ariko abo bana icyo kigo nicyo kibakusanya. Abo rero twabasuye tubafashisha ibintu bitandukanye. And at that home, we presented them with food for the rest of the year. Muri icyo kigo twabahaye ibiryo bizabafasha umwaka wose. Sugar and milk and flour and rice and beans and cookies for the kids. Urumva ibintu bitandukanye, umuceri, ibishyimbo, kawunga, amasabune yo kubakarabya kuko abenshi bitumaho n'amanuza bya bindi amapazi, yes, amapazi n'ibintu byinshi n'amabiswi yo kurya bishima bagira. And these sorts of things have been happening every day. Ibyo I said these sorts of things have been happening every day. ibi bintu rero byagiye bibaho muri aya mezi yose. Amazu twubatse, hari iyo twubatse mu murenge wa Juru, andi twayubatse Nyagatare, murenge wa Rukomo na murenge wa Karama muri Nyagatare. Yes, today we had a wonderful bicycle competition. Uyu munsi rero twagize n'ikindi gikorwa cyiza cy'amarushanwa twateguye nk'amatorero akorera mu karere k'Ubugesera n'uyu muryango wa Light to the Nations. Amarushanwa ay'abantu bitwa abanyonzi, twahinduriye izina tukabita abashoferi b'amagare. We had invited the bicycle taxi. Twari twatumiye abitwa abanyonzi kugira ngo bajye mu marushanwa. We had a 40-kilometer race. Twagize rero amarushanwa agizwe n'ibirometero 40 kugera no garuka. And we had 10 winners. Twagize rero abantu bahembwe 10 ba mbere. All of the participants received a Bible. Ndetse n'abitabiriye irushanwa bagera muri 40 n'abangahe bahawe amabibiliya. But the top 10 received gifts. Ariko 10 batsinze
hari impano bahawe, ibihembo bahawe. The winner received a motorcycle. Noneho umuntu watsinze agahiga abandi muri iri rushanwa yahawe moto ahindurwa ubuzima. Which, if you think about that, Ndagira ngo utekereze kuri icyo kintu. that's a life-changing gift for him. Iyo ni impano ishobora guhindura ubuzima bwe, kuko umuntu watwaraga igare akaba ageze kuri moto umunsi umwe mu irushanwa rimwe, ni ikintu cyiza cyane. Yeah. Thank you so much. I am Simon Kamuzinzi. Nitwa Simon Kamuzinzi. I work for online news called Kigali Today. Nkorera ikigo cyitwa Kigali Today. So I want to ask within these 3 days Muri iyi minsi from Friday to Saturday and Sunday, what apart from benefiting from the word from Jesus, what are they benefiting so that they can come as many as possible? Yeah, so Yeah. let me tell you. let me first Yes. Oh, sure. ati ndimo ndabaza umuvugabutumwa Evangelist Morey, uretse ibintu by'umwuka ubutumwa uzaniye abantu mu minsi 3, n'iki kindi abantu bagomba kwitega kijyanye n'ikibafasha mu buzima bwa buri munsi? Yes. So actually, the crusade technically begins tomorrow. Mu by'ukuri igiterane gisa naho kizatangira. We're hosting a women's conference. Ariko gitangirana n'itsinda ry'abamama cyangwa se abari n'abategarugori mu gitondo. And during that women's conference, Muri icyo gitondo cy'abari n'abategarugori we'll be speaking to the heart of a woman. tuzaba tuvugana n'imitima y'abagore, ababyeyi, abantu batwita bakabyara. And we'll feed them, Tuzabagaburira, but they'll go home with a message that transforms them. ariko tuzabaha ubutumwa buhindura ubuzima bwabo, kandi bagashobora kubaka ingo zabo. Now, during the 3 days of the crusade, Friday, Saturday, and Sunday, Hanyuma rero dusubiye ku kibazo cyawe aho barije kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru, there are so many things that people will receive. hari ibintu byinshi bitandukanye abantu bagomba kwitega. First and most significantly is the gospel of Jesus Christ. Ikintu cy'ingenzi nyamukuru ni ubutumwa bwiza buhindura ubuzima bw'umuntu hano ku isi ndetse no mu bugingo bw'akora. From the beginning of the day that Jesus was born, Kuva umunsi wa mbere Yesu avuka, there has never been a message like this nta butumwa na bumwe bwigeze bubaho nk'ubu ngubu that changes people's lives. buhindura ubuzima bw'abantu. The message of Jesus, death, burial, and resurrection. Ubutumwa tubwiriza ni ubutumwa bwa Kristo, ni Kristo muzima wavutse agapfa ndetse akazuka, And his desire to make his home in our hearts. ndetse n'icyifuzo cye cyo kugira ngo umuntu wese utuye ku isi abe ubuturo bwe. Has literally changed the world. Ubwo butumwa rero bwahinduye isi. And they will hear that message preached with clarity. Umva, bazumva ubwo butumwa, bagomba kubwitega, ubutumwa bwa Kristo butarimo amadini, butarimo amacakubiri, ahubwo ubutumwa buyobora umuntu ku Mana, aribwo butumwa bwa Kristo. Bazabwumva icyumweru cyose iyo minsi ko yita. But there will be a fantastic celebration. Ariko nanone tuzajya dusorezwa no kwishima no kunezerwa. Rose Muhando will be there. Hazaba hari umuririmbyi witwa Rose Muhando, Teo will be there. na Theo azaba hari, And we will dance and sing. tuzabyina, tuzaririmba, It will be a joyful time. hazaba ari umwanya wo kwishima no kunezerwa. In fact, Mu by'ukuri I've been to some concerts in the United States nagiye njya muri za konseri muri Amerika iwacu, where people pay a lot of money to hear famous singers, abantu bakishyura amafaranga menshi kugira ngo babe mu bitaramo by'abaririmbi, but never have I seen the joy ariko sindigera mbona umunezero that I see at our crusades. uwo njya mbona ku biterane byacu kandi abantu batishyuye amafaranga. It's magnificent. Ni umunezero ntagereranywa. But we'll also be praying for the sick. Ariko nanone tuzaba dusengera abarwayi, So they'll hear the gospel, bazumva ubutumwa, they'll have a celebration, bazanezerwa mu kuririmba, mu gususurukwa n'abahanzi, harimo n'abahanzi bandi tutavuze nka groupe zizwi hano muri Kigali, and Jesus will literally heal
thousands of people that come to this crusade. ikizagereka kuri ibyo nk'uko twabwiye ngo ubutumwa buherekezwa n'ibitangaza n'ibimenyetso abantu bazakira indwara abantu bose bafite indwara zitandukanye bazazi. You're going to hear the testimonies. Umva uzaba uhari wowe wirebere kandi uzumve n'ubuhamya. I'm still receiving testimonies from last week. Umva ndacyakira ubuhamya buturuka aho duvuye muri za Rukomana Nyagatare kubiterane cyabaye. That's a life-changing moment. Umva n'ahantu n'akanya ko guhindura ubuzima kubona Imana ikora igendagenda. And beyond all of those things, Kandi nyuma hejuru y'ibyo byose we have something called the gospel sandwich. dufite ikintu cyitwa Ellen Gospel Sandwich, umugati upfunyitsemo ibintu byinshi. Each night, Buri mugoroba we draw numbers. tugenda dufite imibare cyangwa se amatike. And people win gifts. Abantu ni nk'ubufindo, abantu bagafindira ibintu by'impano zizaba zihari zateguwe. There'll be cell phones, Hazaba amatelefone, motorcycle, bicycles, amamoto, amagare, all sorts of things that minister to people's lives. byose bizaba bitangwa ku buntu. So it's a glorious, wonderful celebration. Ni uburyo bwo kwishima mu buryo buteye ubwoba. Yego wari ufite ikibazo cy'ubuzima. How many telephones or motorcycles do you have? So amatelefoni n'amatelefoni ahari. Ubwo tugiye kubarira umubare wavuga uti se ibi byagenda gute, ariko amatelefoni arahari, amamoto arahari, inka zirahari. Urumva ibintu iyo utangiye kubivuga ntabwo ari muri za mvugo za Kinyarwanda ngo mfite agacyayi, mfite agakawa, mfite agasukari. Oya, ni inka, ni amamoto, ni amagare, ni amafirigo, ni amateleviziyo birahari. Okay. Ikibazo mbaza nitwa Joel, ndi umunyamakuru wa Iyobokamana TV na iyobokamana.rw. I am called Joel. I am the chief of the media called Iyobokamana TV and Iyobokamana. Ikibazo cyanjye amaze gukorera ibiterane ahantu hatandukanye no mu bihugu bitandukanye. Have been contributing in many different crusades in different countries and even in this country. U Rwanda n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda abibona gute? And her leadership, like Rwanda and her leadership. How do you see the leadership and how do you see Rwanda? Rwanda is a very special nation on the continent of Africa right now. U Rwanda rero ni igihugu kidasanzwe ku mugabane wa Afrika. Igihugu gifite ubudasa. It's been blessed with incredible beauty. Umva haba ari mu kuremwa kwacyo no mu kugaragara kwacyo kwa geography cyahawe ubwiza nyaburanga butagereranywa. Of course, the weather here is like heaven. Utangiriye ku kirere, iki kirere ni cyiza cyane, waravuze ngo ni nko mu ijuru. But I think something special about Rwanda Ariko ikintu cy'ingenzi cy'umwihariko ku Rwanda is you've suffered real hardship. mwanyuze mu bihe bigoye bikomeye cyane y'ibindi bihugu bitaranyuraho. This nation has seen tragedy. Umva iki gihugu cyabonye akaga, cyabonye ibintu biteye ubwoba. And you've had leadership Hanyuma mu kubona ibyo bintu biteye ubwoba muza kugira ubuyobozi that has taught this nation to rise up. Ubuyobozi bwigishije kino gihugu kwivana mu mwijima kigashobora gukura kikaba igihugu. To learn how to love people that wounded them. Ubuyobozi bwa kino gihugu bwigishije abantu gukundana ubwabo nubwo batangiriye mu rwango rw'icuraburindi. You asked me, how do I see Rwanda? Mumbajije ni gute mbona u Rwanda. It's a miracle to me. Yewe rero nasobanura u Rwanda mu gisobanuro mu ijambo rimwe, u Rwanda ni igitangaza. There's a national culture of forgiveness. Hari umuco witwa kubabarira udasanzwe ntabonye ahandi mu bindi bihugu hose. And I believe that forgiveness Ndizera ko izo mbabazi zatanzwe abantu bazihana is one of the highest qualities a human being can express. ni ubudasa kandi ni umuco
umuntu afite utasangwa mu bantu ariko uri ku rwego rwo hejuru, umuco mwiza uri ku rwego rwo hejuru. I also feel very, very safe here. Ikindi cya kabiri, iyo ndi mu Rwanda mba numva mfite umutekano. It's clean and it's beautiful. Iki gihugu gifite isuku kandi kirasa neza, gifite n'umutekano. And it's rising up in its world leadership. Umva kirimo kirazamuka mu ruhando rw'amahanga ku buryo bwiza kandi bushimishije. I'll sum it up with this. Reka noneho nsozere ibyo byose mvugi. I'm looking for a piece of land Ndimo ndashakisha ikibanza cyo kugura gutura inaha, where perhaps we could build a home. naho dushobora kwita iwacu tuvuye muri Amerika, ariko muri Afurika u Rwanda nicyo gihugu cyacu cya kabiri. Yesu ashimwe. Nitwa Bikemu. Witwa Bikemu. Bikem. Ndi umunyamakuru kuri Evangelize Le Monde TV. I am Bikem. I'm also a journalist in the newspaper, media house called Evangelize Le Monde. Evangelize Le Monde, World Evangelist. Yeah. Ikibazo mbaza umushumba, I want to ask you this question, Evangelist. mu gihe umaze muri uyu murimo w'Imana cyangwa utangiye iyi ministeri y'ivugabutumwa, Since you began this ministry and began to preach the gospel, hagati y'iby'Imana yagukoreye n'ibyo yagukoresheje, ni iki kiremereye muri wowe kurusha ikindi? okay, in between what God has done to you and what God has used you or worked through you, when you put it on the scale, which one weighs high? Icyo kintu ugiye kunsubiza kubera icyo ari cyo kiremereye. And the second question to that, the thing that you want to answer me, why is it heavy? Thank you. I'm afraid I didn't quite Okay. get it. Ever since God called you to serve Him, Yes. what do you think? What did God do to you, and what did God use you to do? Sure. Or work through you? Okay. And in between that, where do you think, if you put on the scale, what do you give a high price on what God did to you and what? And why? Eh? And why? And then the second question, why? Why? That. Okay. Well, that's a very thoughtful question. Ekyo ni ikibazo kitondewe kabisa kukibaza. So I'm going to give you my best shot. Ndaguha rero igisubizo cyanjye numva cyiza. I think that any real ministry has to come from relationship. Ndatekereza ko buri murimo wose w'Imana ugomba fondasiyo yayo igomba kuba ubwo busabane mu bantu. I could walk away from this ministry tomorrow, Nshobora gufata icyemezo nkava muri uyu muryango, but I would never walk away from my Jesus. ariko sinshobora gutandukana na Kristo. This ministry is simply an expression of love to Him. Umva uyu murimo nkora ni ikimenyetso kigaragariza cyereka Imana urukundo nyikunda. It's my desire to be obedient, Ariko ni icyifuzo cyanjye gukomeza guca bugufi no kubaha, and help other people fall in love with Jesus. gufasha abantu kugira ngo bamenye urwo rukundo rw'Imana nabo bayikunda. That's my mission, Iyo niyo misiyo yanjye, because He is real, kuko Imana niyo koko iriho. and He talks to me, Imana ivugana nanjye, He comforts me, intera iteka, He helps me every moment of my life. iramfasha buri munsi, buri ntambwe yose nkera. So, on the scale, Noneho rero nshyize ku munzani ni iki kiruta ikindi. my relationship with God Icyo Imana yakoze muri jyewe nibwo busabane mfitanye n'Imana. is 1,000 times Ni inshuro igihumbi kirenga more important than the ministry. kiruta cyane umurimo nkora. But the ministry Ariko umurimo matters ufite ni uw'ingenzi, because people matter. kuko abantu b'Imana ni ab'ingenzi, And Jesus died for people. kandi Yesu yapfiriye abantu. And how can they call on one in whom they have not Ni believed? gute bakwitaba uwo batizera? And how can they believe in one in whom they've not Ni heard? gute bakwizera uwo batumvisha? And how can they hear without a preacher? Ni na gute bakumva batafite umuvugabutumwa ubabwira? And so, my mission Umurimo wanjye rero as
is to share the love of Jesus. ni ukubwira abantu urukundo rwa kristo But my passion ariko ishyaka mfite is Jesus. ni ugushaka kristo komatana nawe. Murakoze. urashubijwe ubajije ikibazo cy'abanyabwenge. Nitwa Gideon, ndi Gideon? chief Gideon. editor, Gideon, yeah. ndi chief editor ku nyarwanda.com. Chief editor nyarwanda. Mu ivugabutumwa mukora ku hirya no hino ku isi mukunze gufasha abatishoboye. Hari aho byaba bihuriye n'ubuzima mwanyuzemo wenda mukumva ububabare bwabo cyane. Second, You want to sit? it's a same. Thank you. Narimbajije mu ivugabutumwa mukora mukunze gufasha abatishoboye. Hari aho bihuriye n'ubuzima mwaba mwaranyuzemo ku buryo mwumva ububabare bwabo. Now, in the ministry, your ministry, you have the mission to care for the poor. Yes. And wherever you go, you help poor. Yes. Is it related to the life you live or it's something? Second, mu ivugabutumwa dukunze kubonamo abantu bava kuri bihama titles bakava kuri evangelist, reverend, bishop, apostles. Ubu hagezweho titire ya ambassador. Nyakubahwa Dana, mwebwe mwagumye kuri evangelist. Why? Kuki tutababona mu apostle even mwe mwashinga n'itorero kuko mukora under ministry? Nukubera iki? Okay. We have seen the modern thing now that many ministers do is they start with evangelists, they go to either apostle or pastor or bishop or ambassador. What secret do you have to be operating the way you operate, but you still remain humble to be an evangelist? And secondly, why can't you start a church? Because you are qualified to be a man who leads a mega church. So tell us why. Number one, it is the helping the poor related to Sure. the No. Helping the poor is a passion because Jesus told us, he commanded us to remember the poor. ntabwo gufasha abakene biterwa n'ubuzima nabayemo ariko ni mu byanditswe kandi ni umuhamagaro Yesu yashatse iteka gufasha abakene. Jesus said that, the scripture says that those who are poor in this world Bibiliya avuga ngo abo bakene muri iyi si are rich in faith. ariko barakize mu byo kwizera. There's something very beautiful hari ikintu cyiza rero about a person that maybe doesn't have much in terms of tangible things, hari ibintu byiza iyo umuntu adafite byinshi mu bifatika but there is a gift that they do have, ariko hari impano bafite and that's an amazing gift. kandi iyo ni impano It's- nziza cyane. It's faith. Ni impano yitwa kwizera. And so when I see poor, iyo mbonye abakene we just want to bless them. kumva ari ijambo ry'Imana kugira ngo We just tubafashe want to kuko, love them tubafashe mu byo twaba dufite because that's what Jesus would do. kuko ubwo bufasha bugaragaza urukundo kandi icyo nicyo Yesu yakwifuza gukora ari hano ku isi. As to the evangelist versus apostle versus ambassador, truthfully, none of that matters to me. reka rero nkubwire jyewe uko ntekereza. You can just call me Dana. ushobora kunyita Dana, You can call me Hey Dude. ushobora kunyita ngo bite wa mutipe we. It doesn't matter at all to me. bimbwiye ibyo ngibyo. I feel like the highest honor I can be Ye numva ititire y'icyubahiro iyo numva nagashatse kuba ifite is like the donkey ni ukuba nk'indogobe that Jesus rode into Jerusalem. iyo Yesu yicayeho agiye Yerusalemu. If I could just be a donkey, Niba Yesu ahisemo kungira indogobe but people see Jesus, ariko abantu bakabona Yesu that's the great honor of any ibyo life. nicyo kintu cy'icyubahiro gikomeye cyane. So yeah, I don't care what
people call me. Gedewo ntabwo nitaye ku matitire nongera akangaka Yesu ntiyazanye amatitire ahubwo yazanye iswime zo kugira ngo bahanagure ibirenge by'abantu bakarabye. This is the one thing I'd say. Iki nicyo nshobora kuvuga. I hope they see that I'm a man that spends a lot of time with his Lord Jesus. Icyo nshaka ko abantu babona nuko abantu babona kurabagirana mbanye imbere y'Imana bakamenya yuko marana igihe n'Imana mbazaniye ubutumwa buturutse ku Mana. Icyo nicyo nifuza ni nacyo cyose. Ibyo no gushinga itorero. Why can't we start a church? It's not my gifting. Ntabwo ari impano yanjye. I think there's many people far more gifted to be pastors and leaders of churches than me. Ndatekereza ko hari abantu Imana yahamagariye kuba abashumba ariko nyakubaje Deo ntabwo ndi umushumba ndi umuvuga butumwa. Murakoze cyane. Ari Okay. Naona umuhimu gani wa kanisa? Kwa utuambie umuhimu wa kanisa kwa maisha ya wananchi in general. Asante sana. Kwanza na wasalimia wote katika jina la Yesu. Ndabashimiye cyane mbaje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Okay, yako piga yake. Okay, ndabikora nyuma. Wewe enda moja kwa moja tutafanya baadaye. Okay, sawa. Kwanza na wasalimu katika jina la Yesu. Jina langu naitwa Rose Muhando. Ni mtumishi wa Mungu kwa nyakati hizi za mwisho. Niko hapa Rwanda kwa ajili ya kuhudhuria na kuhudumu kwenye mkutano mkubwa wa ALN Ministry pamoja na mtumishi wa Mungu Morey kutoka Amerika pamoja na watumishi wa Mungu wachungaji wote wa hapa mjini Rwanda. Umeniuliza swali zuri sana kwamba kuna umuhimu gani wa kanisa kwa kizazi cha sasa. Umuhimu wa kanisa kwa kizazi cha sasa ni kwamba kila mtu anatambua kuna mahali alitoka. Kila mtu anatambua asili yake kwamba kila mtu anajua aliumbwa. Nani alimuumba? Ni Mungu. Na ili tuwe pamoja tunahitaji kitu kimoja cha kutufanya tuwe pamoja. Tuwe na lugha moja na sauti moja. Na tuwe na mwelekeo mmoja. Kwa hiyo ndio umuhimu wa kanisa kutambua kwamba yuko mmoja aliyetuumba. Yuko mmoja tunapaswa kumwabudu. Yuko mmoja tunapaswa kumsikiliza. Yuko mmoja tunapaswa kumfuata. Na jambo la pili, umuhimu wa kanisa ni kubadilisha maisha yetu ya kawaida kutoka mwilini kwamba tuna maisha ya dhambi. Tuna maisha ambayo yananifanya mimi nisikupende wewe na wewe usinipende mimi. Lakini Mungu, kanisa linatukusanya pamoja na kutufanya watoto wa baba mmoja, hatimaye kuongea lugha moja ya kimungu. Biblia inasema hakuna mamlaka iliyokuwa ambayo haikutoka kwa Mungu. Kila mamlaka iliyoko chini ya jua imetoka kwa Mungu. Hakuna serikali yoyote ile. Mwanzilishi wa serikali ni Mungu mwenyewe, kwa sababu hata mbinguni kuna serikali pia. Kuna Mungu Baba ambaye ndiye mfalme, kuna Mwana, kuna Roho Mtakatifu, kuna jeshi la malaika, kuna namna zote zile. Kwa hiyo umuhimu wa muungano wa Mungu na serikali ni kwa sababu yeye Mungu ndio mwanzilishi wa serikali. Kwa hiyo kila mfalme aliyoko chini ya jua mwanzili wake ni Mungu. Wa kanisa na serikali ni watu, na watu hao ndio wameumbwa na Mungu, na hakuna katika sheria zote za nchi zote duniani hakuna sheria yoyote ambayo imetungwa nje na amri 10 za Mungu. Zikiwepo nyingine ni nyongeza na matawi, lakini kila sheria ya nchi yoyote imetungwa kutoka kwenye amri 10 za Mungu. Usizini, usiue, usiibe, usimchukie jirani yako, yani upendo na kadhalika. Ndio muhimu wa kanisa na serikali. Okay, yarabaje ikibazo ati ese urabona ute, amubaje ikibazo agaciro cyangwa se impamvu yo kubaho kwitorera mu bantu, uruhare rw'itorero mu buzima bw'abaturage. Nawe yaramaze gusobanura ko itorero rikwibutsa ko waremwe kandi ukaremwa n'Imana, ari nayo dukwiye kubaha no kwiramya. Kandi na ubuzima tubaho, hari igihe umuntu n'undi abaho ubuzima, umwe yagira ishyari ry'undi cyangwa iki, ariko itorero kwibutsa ko kugira ishyari atari byiza, kwibutsa kubana n'abantu, kwibutsa
kuba mu bumwe kandi rikwibutsa no kureka ibyaha ari byo byabangamira mugenzi wawe. Arongera avuga ati se ubihuje ndetse nuko leta ikora n'iki urabona bihurira he? Avuga ko ahantu hose akenshi n'amategeko cyangwa se n'ibikorwa bijyaho hari aho bihurira n'ijambo ry'Imana. Yatanze urugero rw'amategeko 10 kandi nanjye wenda nongereho ko burya twese dusenyera umugozi umwe, usibye ko itorero nyine ryongeraho iby'umwuka, ariko nk'ubuzima busanzwe hari ubuzima itorero rifasha abantu, hari abarihirwa amashuri, hari abava mu biyobyabwenge, hari abigishwa umubano, hari n'ibindi. Navuga ko rero uruhare rw'itorero ifatanya na leta kugira ngo wa muturage umuntu amere neza, ariko itorero rikongeraho akarusho ku by'umwuka ko umuntu abaho atari mu cyaha akiranutse. Yes, reka tubaze Roza Muhando, Evangeliste Danamore ninde kuri we? Anauliza Evangeliste Danamore kwako na mchukuliaje, ni mtu gani kwako? Aha, asante sana, asante kwa swali zuri. Evangelist Danamore, jambo la kwanza ninamchukulia kama mtu muhimu sana katika ufalme wa Mungu, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ninamchukulia kama mtumishi wa Mungu ambaye kwa yeye napata kumjua Mungu zaidi na kukua katika hali ya kumjua Mungu zaidi. Kwa hiyo najua ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Ndivyo ninavyomjua mimi mwinjilisti Danamore. Arakoze cyane. Yabaje ati se umuvugabutumwa Danamore wo mufatute ninde? Wamwabyumvise ko yabibajije. Ashubije aravuga ati icyambere mubona nk'umuntu w'ingenzi mu bwami bw'Imana, kwagura ubwami bw'Imana. Icyakabiri mubona nk'umuntu wigisha ijambo, kandi iyo turi kumwe kuri je niga byinshi cyane kuko ari umukozi w'Imana kandi yubaha Imana yahagurukije. Ikibazo cyanjye cya nyuma, Roza Muhando yari yaririmbye n'ubu aracyaririmba, ariko ageraho yanyuze mu bibazo byinshi bitandukanye, birimo avugwaho ibintu byinshi, gukoresha ibiyobyabwenge, yahuye n'intambara zitandukanye, n'ubuhamya burebure wenda atarambura nonaha. Ariko ni iki bwamwigishije? Ndetse muri ibyo bibazo byatumye yaragiye agirana ibibazo bitandukanye n'abanyarwanda babaga bamutumiye mu biterane, cyane cyane ubwo turi kumwe na Isayi baho. Noneho ubu byarakemutse, mwariyunze neza, warusiga yahamagarwa mu biterane hano abantu bagatekereza bakavuga bati se none hazaza, ariko yaraje yarakoze rukomo no mu Bugesera agiye gukora. Ariko wenda mwagira icyo mubitubwiraho ubwo tugize amahirwe mukaba mwicaranye mwembi. Anauliza Roza Muhando anajulikana ni mwimbaji na unaimba na bado unaendelea kuimba, na siku zilizopita kuna mambo mengi yalikuwa yanaongelewa, yanasemwa kuhusu labda wengine wanasema mambo ya madawa ya kulevya, wengine wanasema watu wakialikwa hauji. Sasa akasema hapa tuna bahati na Isaya yuko hapo, mumekaa pamoja, mtuambie mambo ya koja sawa au nini? Hapana, kwanza jambo la kwanza ni uongo. Jambo la kwanza ni kweli nimeimba miaka mingi sana. Icyambere koko nararirimbye igihe kinini nko kubivuze. Kabla ya kuwa maarufu nimeimba miaka 14 huko nyuma, karibia 18. Mbere ntaraba n'umustar ngo mbe cyamamare, nari nararimbye imyaka hafi 10 ntaranamenyeka. Baada ya kuwa maarufu nimeimba miaka 20 mpaka leo. Maze rero kumenyekana cyane ni imyaka 20 kugeza. Katika safari ya uimbaji nakutana na vitu vingi sana. Urugendo rw'abaririmbyi nahuye na byinshi cyane. Nakutana na vikwazo mbalimbali, majaribu mbalimbali, ibigeragezo byinshi, ingorane nyinshi. Mengine yananiangusha, mengine yananiinua. Bimwe bikaza bingusha, ibindi bikaza bimfasha kuzamuka. Lakini mimi nilishikalo ni moja, kwamba ariko icyo nafashe ni kimwe. Nataka kufika kule ninakotaka kwenda. Nuko ngomba kugera aho nshaka kugera. Bila kujali nimeumia kiasi gani. Ntibaje ngo mbabaye bingana iki. Lakini lazima nifikie destiny yangu. Ngomba kugera kuri destiny yangu. Na ndio maana unaona mpaka leo ninaimba. Niyo mpamvu nubu nkiririmba. Kwa nini? Pamoja na kwamba nimepita katika mambo mengi, lakini bado naimba. Nubwo naciye muri byinshi ariko ndacyaririmba. Jambo la kwanza, najua nimebeba jukumu zito kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Icyambere nziko hari icyo nikoreye kuremere kandi cyo kwagura ubwami bw'Imana. Kwa ajili ya kueleza ulimwengu kwamba Yesu ni nani.
kubwira isi ngo Yesu ninde, kwa ajili ya kuwarudisha watu wamjue Mungu wao, kugira ngo abantu bagaruke bamenye Imana yabo. Jukumu hilo nimepewa mimi. Rwose izo ni inshingano nzi ko nahawe ngomba gukora. Nikitambua thamani ya wajibu wangu kandi iyo menya agaciro k'inshingano zanjye na kile nilichokibeba, n'icyo ntwaye, sina haja ya kuangalia wapi nimeanguka, nini anasema nini. Ntago nareba ngo yavuze gute, ngo umuntu yaguye hehe. Nafikiri askari mzuri ni ule kujua vita inaishaje. Umusirikare mwiza n'umenya ngo urugamba rurasoza rute. Lakini jambo la pili, kuna watu wamesema kwamba Rose alikuwa anatumia madawa kulevya. Cha kabiri uvuze kubijanye n'ibiyobyabwenge ngo Rose. Labda hilo tu naomba niwaambie kwa kifupi, sijawahi, ntabwo nigeze, siyajui, simbizi rwose, mbingu zinajua na Mungu ananiona, nibyo ribizi n'Imana irambona, sijawahi. Ibyo ntabwo nigeze mbijya, kwa sababu hakuna serikali utafanya vitendo hivyo na ikakuacha unatembea leta wakora ibyo ngikureke, isipokuwa rumors za watu, na kwa sababu ni ibiganiro by'ibihuha by'abantu, kwa sababu pia watu ambao wengine nimefanya nao kazi tulifika mahali tukatofautiana, ahubwo byatewe nuko hari abo twajyaga dukorana umurimo tugeze hagati turatandukana. Na shida inakuja, akaza rero ikibazo, mtu anataka kuchukua sehemu ya Mungu akae yeye kwangu, kitu ambacho siwezi. Uko umuntu yashaka kwitwa guhagarara mu mwanya w'Imana ku buzima bwanjye, kandi ibyo ntabyo byashoboka. Mimi kuna sehemu 9 naweza kuwapa watu au vitu, lakini kuna sehemu ya Mungu sitampa mtu yoyote, hata kiwa mfalme. Ushobora kwemerera buri wese agafata umwanya w'ibyicaro byo ahantu nk'icenda, ariko hari ahantu hamwe hadashobora kujya undi muntu araha Imana. Kwa hiyo hata kama ni nani yangu, nubwo yaba ari icyo arinde kuri iki, anapaswa kutambua byiza akamenya ko mipaka yake ni ipi kwangu. Agarukira ni he. Mimi peke yangu tu nitasimama hukumuni. Yewe nijuza hagara imbere y'urubanza. Kwa hiyo mimi peke yangu napaswa kumpa Mungu nafasi ambayo mtu mwingine siwezi kumpa. Ngomba guha Imana umwanya wayo, kandi ntakwiye guhundi umuntu ngo yicare mu mwanya we. Sasa misimamo yangu rero aho magaze ndio ilionipelekea hata mtu kutengeneza story Rose anatumia madawa ya kulevya na nini bila kuambia kwamba serikali ushahidi ni huu hapa. Niho hatumye abo bantu twatandukanye batangira kuvuga bati tugiye kukusubiza hasi tukugushe, batangira kwamamaza ibintu bindi baceka ko mnasubira inyuma, ndetse bavuga bati twanabihamye. Kwa hiyo haikunisumbua mimi kwenye masikio yangu wala kwenye akili yangu, kwa sababu mleta habari na mwenye habari, mwenye ukweli mwenye habari zake mwenyewe. Ariko mu by'ukuri ibyo ntago byanduhije cyane, kuko wabizanye na makuru ye kandi biramureba. Leo niko hapa nazungumza mimi mwenyewe, sio mtu. Ubu rero ndimo ndabibabwira atari ndumvugira, ari byo byivugira. Sijawahi. Ntabwo nigeze narimo. Na pengine kwa nchi hii ya Rwanda nitakuwa nimefunga story. Kandi hano mu Rwanda niho ngarukiye kubivuga ibyo. Na nilifurahi kwa sababu nimeliongea. Kandi ndishimye kuko mbivuze. Lakini jambo la pili, ikindi nanone, mimi bado naendelea kuimba. Ndakomeje kuririmba. Na nitaimba mpaka nakuwa ile mzee, nitaimba tu. Nzaririmba mpaka mbe musaza. Ule muamuzi wa kuimba ni pale nitakapoondoka chini ya jua hili. Keretse mvuye munsi y'izuba, mvuye muri iyi si nibwo nzaba ndangije. Hapo nitakuwa nimekamilisha kazi niliyotumwa na kwenda kutoa hesabu. Umurimo nahawe nzaba nkushoje, nanjye ngiye gutanga raporo. Yeah. Uko niko yabivugaho. Ikindi wenda nanjye nakivuga. Alafu kitu kingine, yaravuze ati ikindi, kuna watu wanasema Rose yakialikwa haji. Si mimi hapa mmeniona. Aravuga ngo Rose iyo bamutumiye ngo ntaza. Mumbona sinaje. Nimepitia vitu vingi sana katikati. Muri byinshi hagati aho. Kama nilivyosema, uko wabivuze, kuna wakati nilikuwa nije, lakini baadaye niliugua vibaya. Hari igihe nari buze mitandwara. Tangu nimeanza kuugua mpaka vile unaona imetoka kwenye mitandao, nilianza kuugua muda mrefu nyuma. Kugira ngo muze naho mubibona kwitangaza makuru hirya no hino, mumenye ko nararwaye cyane mbere yuko binatangira kumenyeka. Kuna mahali niliweza kwenda huku naumwa. Hari ahantu nagiye ndwaye, lakini mahali pengine niliposhindwa kabisa nilishindwa kwenda. Narembaga bikananira kujyayo. Hali yangu ilipokuwa mbaya sikuweza kuinuka kwenda. Rero ubuzima bwari butoroshe, ntago nashoboraga kuhaja. Najua watu wengi wananipenda. Nziko hari abantu benshi bankunda. Kwa hiyo wakinikosa wanaumia pia. Bambura bakababara cyane. Kwa hiyo likifika mahali la ubinadamu nikishindwa, hanyuma rero bigeza ahantu nk'umuntu nananiwe. Nakuwa binadamu tu wa kawaida nashindwa kufanya. N'abandi hari igihe unanirwa urimwe na rimwe inshingano zikakora. Lakini kwa mfano sasa hivi unaona ni mzima kabisa, wa afya nzuri. Ndi muzima kandi meze neza. Nimekuja kuwasha moto. Naje rero gucana umuriro. Yes. Murakoze cyane, nitwa Bikemu. Ibibazo byararangiye. Yego. Byararangiye nta kibazo. Twakomeza? Yego. Nitwa Bikemu. Icyo mbaza umuririmbyi Rose Muhando, amaze imyaka myinshi aririmbira Imana.
mu gihe cyose waririmbiye wakanguye imbe wakuyemo imisaruro myinshi itandukanye, ulipata mavuno mengi nuwe musaruro ugukora ku mutima kurusha iyindi, kwa mavuno tofauti. Upi yapi mavuno ambayo yanakugusa kwa Mungu? ku buryo iyo wibutse uwo musaruro uvuga ngo je n'ai pas eu beau chanter, sinaririmbiye ubusa. Unapokumbuka unasema kweli sijaimbia bure. Amen. Murakoze cyane. Asante sana. Nashukuru kwa kweli, nimeimba miaka mingi. Huko bivuze ariko ko narimbye igihe kinini. Hasa kwa wanawake sio rahisi kufika hiyo miaka yote. Kandi rimwe na rimwe kuba mama hari gihe bitaba byoroshye kugeza iyo myaka myinshi. Kulingana na changamoto za wanawake tunaweza kukutana nazo. Ubuzima butandukanye n'inshingano tuba dufite. Majukumu ya umama, inshingano z'aba mama, familia. Muryango. Sangine inafika mahali unasema basi wacha tu nidumie familia. Hari aho ugera ukavuga tereka mbanze nite ku muryango. Na wanawake wengi tumekuwa tuna tabia kukata tamaa mapema. Rimwe na rimwe rero mama hari gihe tujya tugira gucika intege rimwe na rimwe. Ni kweli kupitia mapito niliyopita mimi. Ariko biciye mu buzima naciyemo cyangwa mu ngorane naciyemo. Mwingine angenyosha mikono na angesema basi. Harundi wari kumanika amaboko avuga ati birarangiye ndabiretse. Lakini mimi najivunia sana kuimba toka wakati huo mpaka leo. Ariko ndakishima ko narimbye kuva icyo gihe n'ubu ngikomeje. Mavuno ambayo ninajivunia mpaka saa hii. Msaruro rero nishimira kugeza ubu. Kiukweli East Africa and Central Africa. Uri muri East Africa, muri Central Africa. Na kusini mwa Afrika. Na Afrika ya Yepfo. Nimeimba na watu wameokoka wengi. Nuko naririmbye hagakizwa abantu benshi. Wengi. Benshi. Yani hiyo ndo najivunia kuliko kitu chochote. Icyo nirata. Mimi sijivunii magari. Ntabwo nirata imodoka. Hata wapagani wana magari. N'abapagani bose. Hata majambazi wana magari. Namujura yibagira imodoka. Hata makahaba wana magari. N'indaya zigira imodoka. Matajiri. N'abakire rwose bakora ibyaha barahari. Lakini changu ninachojivunia, icyo nishimira cyane, ile kazi nilipewa nuko umurimo nahawe naifanya sawa sawa, nawukoze neza na matokeo yanaonekana, kandi umusaruro uragaragara. Wao ndio kuva watu wanaokoka, wanamjua Mungu, mu byaha bakamenya Imana, bakagarukira Imana. Amina. Murakoze. Turasoje, yego twakire nyakubadana Morey adusengere mu masegonda make dusoza, ariko mbere yaho ndagira mubaze mu bitangaza amaze gukoreshwa n'Imana, ninde muntu watanze testimony akumva imukozeho cyane ku mutima? Kuko nko muri Bible tuzi umuntu wamaze imyaka 39 ari ku kidendezi, nk'uwo muntu yego Pastor Dana. Okay. Anadusore. Niwakaribisha kwa mkutano. One more last question. Among the miracles that God has used you to perform in all your ministry time, what sort of a miracle that really touched your heart and you can remember it? It has never left your heart, just like in the Bible when the woman of issue. Yeah, I'll give you an answer you probably don't expect. There was a woman in her 50s who came up and gave testimony in front of more than 100,000 people. That she had never had one single night in her life that she didn't wet her bed. And every morning for her entire life. And she, in front of 100,000 people. Overwhelmed with joy. That for the first time in her life, that I'll never forget. Yes. Father, I thank you that you are a God that loves nations. And you love cities and you love people.
And Lord, as much as we might hunger for you, mana uko twaba tugusonzeye ko ariko kose you long for us to turn our hearts to you. nawe ukeneye ko imitima yacu ikumenya. Lord, you loved us so much Waradukunze cyane, that you gave everything that you might have us. waduhaye, watanze ibintu byose byo wari ufite kugira ngo tubeho. Father, I thank you that you've sent us to this city Ndagushimira ko watwohereje muri kano karere because you love the people of Bugesera. kuko ukunda abantu b'i Bugesera. Father, I thank you that you already have prepared miracles. Ndagushimiye ko wamaze gutegura ibitangaza, The lives are going to be changed. ubuzima bw'abantu buri buhinduke. And Father, my prayer for this city Isengesho ryanjye and my nsengera- prayer for Rwanda isengesho nsengera u Rwanda Is- n'Ubugesera, is that in all the world n'isi yose it would be known as a people of God, bazamenyekane nk'igihugu cy'Imana, ubwoko bw'Imana, a people that walk with Jesus. abantu bagendana na Kristo. Father, we ask you together to bless this nation Turasenga tuvuga ngo duheshe umugisha kino gihugu, and bless this region. uhe umugisha kano karere, And Father, we ask you to bless the people of Bugesera. uhe umugisha abantu b'i Bugesera. In Jesus' name we pray. Mu izina rya Yesu turasenze. Amen. Amen.